May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ang ining Miyerkules, November 29, 2023. Para kay LGU, payaos yung emergency meeting bang pisabyan ding malyaring road crash king Balen. Si POSCO may daon niyang clearing operation karing magtingdang parol king Jasa. SP to Santa Rita LGU at Korean Language Academy, subliyo ring pera daring pengakwanan yung obra. Mental health support para kareng kayanakan at mialiwa pang programa, Pasig na nga nalaning syudad San Fernando. At Coach Gov Delta at Giant Lanterns, nasarang akwada na ing MPBL Championship keng December 2. Pasubli na no po ning sangguniang panlalawigan na ning Pampanga ring pera na ring memalen ami pangakwanan obra king South Korea. Ining meging desisyon king mera pa ta investigasyon na ning SP karing mapilang opisyal na ning Santa Rita LGU at ning kumpanyang Korean Language Academy. Lulto kasi asinobra la kano singil at antimong illegal ing meging paralan daning recruitment. O ini pong report. Yung namin sa training center po namin. Ngayon yung training center ninyo, sabi mo training center ninyo, sino kaya? Munisipyo po. Munisipyo na mayroon ng training center ninyo? Opo. Ngayon po, pinagawa. Kaya, the training center ninyo, ang may-ari ng munisipyo. Opo. Diyos ko sa president, nagpapahit sila sa munisipyo. Actually po yung unang naningil sila ng payment, ang ginawa po nila, bumili ng mga upuan, aircon, kaya wala po talaga yung Iniing meging pamangutang ng Pampanga 3rd District Board Member Attorney Ananias June Canlas kang Konsilor Alvin Martin, ing chairperson na ning Committee on Labor and Employment ning Sangguniang Bayan ning Santa Rita. May rapat ing investigasyon ning Sangguniang Panlalawigan dikilking ownership na ning Santa Rita Korean Language Academy. Arereklamo ra ring memalen ang meg-recruit seasonal workers king South Korea anyang Martes, November 28. Yung Korean Language School Academy, so to speak, na nagtuturo, wala mang accreditation yan sa TESDA o kaya hindi man lang nakarehistro sa SEC or sa CHED. No? So, tinignan natin yung kontrata nila na pinipirmahan. No? May mga, sa conditions of work, parang di tama ragabyado yung mga workers. Tinagon laking meging hearing deng alos at lungdalan na complainant at Kenny Telagtaranda ing sobra-sobrang pamanyingil kanukarela kapalit ing pangakong bagobra king South Korea. Kaya be kanukareng bayaran da ring complainant ing t-shirt amikalagang 1,500 pesos at deng miyaliwang fees amiras 160,000 pesos. Agpangkipamuntok na ning Provincial Public Employment Service Office ning Pampanga ay luning ning Vergara. Lakwas siyang matas ing singil daking Santa Rita kumpara kareng aliwang LGU ating sisterhood agreement, kareng aliwa pang LGU South Korea at para larang talapagobra kalupa na antimoking apalit. Ngayon po kausap ko po si Peso ng apalit si Jenny Gamboa. Jenny, magkano pa ang binayad? Yung unang napaalis, no? More than 70,000. But the 70,000, naka-breakdown po yan. Travel insurance for life and health. Medical, visa processing. Meron siyang processing fee na 27,000. Travel insurance. Tapos po, saka yung round trip ticket. Present yan naman king SP Investigation in Korean National ay Kim Soo-yeon at chairperson ning Santa Rita Korean Language Academy. Kenny abalo na ning SP na lulto laking official page ning Santa Rita Municipal Employment Service Office o MESO reng advertisement ning Koreano. At ing makapamulala pa atukal na ning SP gagamit yang head letter ning Santa Rita LGU. Ibig sabihin, para mapera dapat na dito, isurrender mo sa munisipyo at hindi yun.
Dahilan. You're not even using your letterhead. You're using the letterhead of the municipality, Mr. King. Ayan o. 17,000. Diyos ko po. Pasublino ning SP reng pera dareng memalen ameg baka sakaling magobra king South Korea. Dapot agpang kang Konsilor Martin, era balu ing mera pat na pagkakamali king proseso na ning recruitment. Was siguro pinuling atin regalo kita na manala ko yung makanta na eh. Munang-muna kami first time ni Balo nung atin parang pamagkulang kay Manta. Pero siguro, muling atin pamagkulang mga ito, ito na balo. Kami bilang managkulang, gawan mi naman, di tanong yun para na maulit sa bayan. Ano atin magpamagkulang? Yung sumat total po, sublire po kanya ng pera? Kaya po balo, iya pong mag-decide kanila nung mananing kahit. So, ikatang piso sabihin na may nang tabi kayo mo po. Ikatang piso sabihin na head letter ginamit ayo pa po. Ala kami kung kabalwan kanta, which is nung atin man pamagkamali kitang mga kanta, muling itang muna ng first time, itang ng baling gawan, dan mga na, nagsisaliwa naman ako ng peso. So, ikbali itang mga kanta. Which is karin pera, regarding ni Mayor, ang pa ako, at ay munisipyo, just 5% mo talayang kilma, para ka rin kabalin. Amuyuta na noman DM kanlas deng aliwapang may biktima ang makipag-coordinate karela. Ang masasabi lang po natin, no, yung ating pong provincial government sa pamumuno ni Governor Dennis Pineda at ni Vice Governor Nanay at kami po mga board members ninyo ay tinatrabaho po natin, no, at dinidigdig natin ang usapin nito para po sa ganun yung hustisyang hinahanap ng ating mga kababayan na sa mga circumstances ay parang nabiktima ng illegal recruitment, no, ay mabigyan po ng katarungan. Parti na muna maning resolusyon na ng committee ang misama sing government-to-government agreement daring LGU at mika-monitoring ya ing Department of Migrant Workers o DMW kareng memalen ang mumunta South Korea bangkanitang mi protectionan la muning LGU nuneing lead agency at dapat manimunang lilingap karela. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Linsad na lang ning lokal kapanibalanan ning San Fernando, Pampanga ding Digital Cities AVP at virtual map king metong kick-off ceremony amerapat king capital town na bengi November 28. Makasadya niya kanong maging Digital City ing San Fernando agpang king City Information and Communication Technology Office. Ay po report. Ing makilala ang timong meto nga Digital City ing San Fernando, Pampanga. Apen kano ini ing nasa na ning lokal nga panibalan. Kaugnay na nini, mera pati ing stakeholders night and launching na ning piyakamumunang CSF 360 Virtual Map and Tour at Digital Cities AVP king Capital Town na niyang Martes, November 28. Kaya din na kayo ning City Information and Communications Technology Office o CICTO, karing memalan ring miyayaliwang tourist attractions sa pong government projects ding syudad. After this launching, meron po tayong QR code and we will make the link available, but by tomorrow we will incorporate that sa ating city website and eventually sa ating online accounts para at least maging available sa public para mas ma-appreciate nila yung virtual tour. And even the AVP, even the ICT AVP natin, for that will attract more investors to locate here in San Fernando and for them to see what to expect in the city if they decide to do business here. Agpangking ICT officer ng San Fernando ay Attorney Francis Villanueva, murang infrastructure yung karelang sa sadyabang mga nagumpeg yung karelang pamalak ang maging digital city ay yung syudad doon pati na kanuring memalen. Siyempre, activation, onboarding ng ating private sector and ICT companies and stakeholders. So, nagkaroon din tayo ng madaming mga digital literacy programs para to educate people and for them to better appreciate current available technology. Meron din tayong ini-implement ngayon na free Wi-Fi sites, which we expect by the end of the year around 30 sites, if I'm not mistaken, across the city, schools and barangays. And
yung ating Kayabe hotline, yung Kayabe series natin. Kayabe free wifi, Kayabe hotline. Midi na lamo namang galal ding mayayaliwang stakeholders ang pong partners at sasawab king lokal na kapanibalaan king karelang advokasya agawan yung Digital City in San Fernando kalupan na ng CLTV 36. Gusto lang talaga natin extend yung appreciation natin. Pasasalamat natin sa kanilang suporta, patuloy na pagsuporta at sa lahat ng tulong nila sa ating mga activities, sa mga programs, sa mga projects natin. Without them, without our stakeholders, without our partners, hindi po natin ma-achieve yung ganito kadaming accomplishments. Hindi po magiging successful ang ating campaign towards smart cityhood. At saka hindi po ito basta-basta makakamit sa ganitong period of time. Napakabilis po, napakadami po nating na-achieve in just less than 1 year. So kaya po gusto natin talagang pasalamatan sila sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating mga proyekto. Kaya BR Consuelo, yakoy talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Pepasyag na lang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ring yaniwang accomplishments ning lokal na kapanibalan king milabas a banwa parikil kareng kaya nakang Fernandino. Mega na ping State of the Children Address ngayon pong Miyerkules, November 29 king Mini Convention Heroes Hall king Ciudad San Fernando. Ay ni pong report. Pagselebran niya kay tibang saing National Children's Month balang Nobyembre banwa-banwa. Nasa na ning pamikatago na ini, adinan lang access rin kayanakan karamiyaling oportunidad, kalupan na ning quality education at healthcare. Katukinan niti, pepasyag na lang City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ramiyaliwang accomplishments ning lokal kapanibalan, manibat January hanggang November aparikil, karang kayanakang Fernandino. Kayabe kareni ring programa king deworming, early child care services, scholarship, at aliwa pa. Meron pati yung State of the Children Address king Mini Convention Heroes Hall nganing Miyerkules, November 29. Agpangkang Caluwag, may ngari ang pamananampon laing pamamiyawulaga karenganak huling ilang apa na liga na ning syudad king daratang nga panahon. Kayabe naman kareng-karelang babalakan din pamanalakad child development centers at libraries. Bukod pa kareni, pasik na nga na naman ning city government impamagduang saup karenganak karasking mental health. Pepatrain tamo naman ket kare 40 CSWD tamo at may graduate nala anya pini-open tane rin itang mental health facility tamo kanyan. So ako makasave tamo mong meto nga private individual maragul ng bage. Kasi nung kasing ma-overwhelm tamo kareng numbers, ala tamong asagip ang baskin metong. Anya sabi ko kareng kaya katamong CSWD, kumunan la at sesen pantunan detang ating mental health issues at mostly karela kaya na kanila. Samantala, atin yung 47 active members in Local Council for the Protection of Children o LCPC na ning Ciudad San Fernando. Bubuuan day ni Remestra, Pengari, Commission on Human Rights, City Prosecutor's Office, Department of Education, at aliwa pa. Agkatano mo rin kanong kaluwag ding SK chairpersons at members sa Makisan Metong king nasarang isulong ing kapakanandaran kaya nakang Fernandino. Dakal tamo pa programa at i-involve tala rin kaya katamong SK, involve tala talaga rin youth leaders tamo, baka nita magkaroon lang camaraderie, itang ma-focus la ka rin kareng activities da aliking nanumang bage. Kasi po ta kasing ren kayanakan a leaders, dininan mo lang obligasyon, magpakitang gilas la rin. Ay kailangan kong maggawang masanting para makapag-contribute ko ka rin kalupa kong kayanakan. Kaya Liana Canilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Kayo mama ko, magbalik ya Igbalen at balita.
Makatuto kayo pa mo rin king Balen at Balita.
No more extension. Ini pong meging pasyag na ning COMELEC dikil king filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ren kinandidato king 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Bistaman alang penalty king COMELEC deng mag-file malyari na naman kanong tagalan ning BIR Denny. Mamalita ay JM De Jesus. Ala ng extension ng filing ni Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, raring tinagal king Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Inipisyag na ning Assistant Regional Election Director na ning COMELEC Central Luzon ay Attorney Elmo Duque king interview na king CLTV 36 News. Ngayon Miyerkules November 29, ang deadline na ning filing na ning SOSE. Today is the last day for the filing of Statement of Contribution and Expenses. So this is non-extendable period. With our interview sa ating mga field officials, tinitingnan natin yung kaganapan, mukhang the normal mindset ng mga tauhan na mga kapwa Pilipino natin, dinadagsa yung panghuling mga araw, yung maagang kapanahunan, hindi sila umaakto. Ngayon, pag late na, saka sila naghahabol. I think on November 10, cut off na yata ng BIR, kaya may penalty na sila. So kanilang delayed na pagsasubmit ng kanilang mga statement of contribution and expenses. So ibang bagay yung sa BIR. Agpangkang Duque, dapat nang luntoking SOSE ring egan-agan ng agasos na ring may itong kandidato, personal namang pera o donasyon. All of these are part of what we call the concept of expense, in which case either that is contributed, donated, or that is his personal expense. No? Kailangan ma-reflect yan sa Statement of Contribution and Expenses. Samantala, exempted laking penalty rin kinandidato king barangay elections sa EMEG file SOSE, base na rin king Section 14 na ring Republic Act 7166 o an act providing for synchronized national and local elections and for electoral reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. So marami siguro hindi nagfa-file ng kanilang Statement of Contribution and Expenses. But kakailanganin po natin because it may be that the BIR may take a stronger stand against this. No? So yung penalty and fines and compromise penalty sa BIR, yun ang medyo mahirap na bagay. Kaya bay Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Paparating pa lang tayo sa exciting part. Ini po yung pekibat ng former Senator Kiko Pangilinan, kingkodang na ring local media nung ating yang balak tagal king 2025 national and local elections. Lakwas na kano nga kakiting sangkan para king kayang pamagbalik king politika, ngening matasing presyo ning Panyaluan at magkasakit laring Ortelano. At atanda ng nagumpay, Pangilinan king kayang kandidatura king panga Vice President inyang 2022 elections. Binisita Pangilinan king syudad San Fernando, kasabening kayang pamamiet talks karing youth leaders, karing miyaliwang lugal king rehiyon. Well, ang sinasabi nung iba, tinatanong nga sa akin anong plano ko. At ang sa akin naman, lalo na ngayon, ang taas ng presyo ng pagkain at hirap ang ating mga magsasaka at nakikita ko ng iba natin mga kababayan at naluluha pa hanggang ngayon dahil doon sa nakaraang eleksyon, no? Na napaka-exciting. So, ang totoo niyan, paparating pa lang tayo sa exciting part. Ayun, at hindi pa tapos. At susunod na lalaban tayo sa 2025 para tuloy-tuloy yung ating advokasya ng Hello Pagkain, Goodbye Gutom. May kumpirma na lakano deng 7 personalidad na kinumbirana ng Giant Lantern Festival Committee bang maging judge kareng apulong parol amiligligan ngening banwa. Agosto pa kanuin niya nga migparalayang sulat ang GLF Committee on Judges kareng 15 katao anasarang magbuuking Board of Judges. Ding 7 nga minunang may kumpirma nga miratang ilang miyabe kareng maging hurado.
Ang pagkang Agnes Romero, chairperson ng committee, may dibat laking miyaliwang larangan ding apilidang o ring apilida. Ating diplomats, artists, government workers, religious worker at aliwapang propesyon. Ing kay retang taong prestisyoso para it will also bring prestige to the competition. Mostly ating varied fields of interest ating diplomats, ating government service, ating private sector mostly related to arts and architect to painters. So ketang this year very sad pin kinimbirami ambassador na ning Israel kay Katamo. He was very interested kaya mo pinsan naman niya diyang understanding na makatagod ulimping ating maragula kasankanan king karelang bansa. We assure you kay ngaren kay Katamo pong competition na fair and square hanapin. So makasigurado tapo na masanting ing kayaltuanan ning kay Katamong pamagurado. Kayo mama ko, magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin po king Balen at Balita. Pepayaos siya pong emergency meeting ng Porac LGU. Bang pisabyan deng mga palyaring road crash king Balen at kaugnay na po niyan kumatama pong detalye kang Paulo G. Santos at supungeni king Manibaug libutad king Balen ning Porac. Paulo, may pakanano ing maging resulta nining pepayaos dang emergency meeting ng LGU. Jen, induto na at ne ka komprehensibo itang maging meeting ine abela rening stakeholders emo ining traffic management board no ne ang gyamo naman rening Porac trackers ine rening at Chuken transport sector ang gyamo naman rening kaya katabong law enforcer ne ining PNP na may kapag presenta mo naman antibong case conferencing milyari at inobserban din nga nano itang maging sangkan ning road crash keni Balena ning Porac at kareng apa ni man manda Jen na resulta na nitang statistics are-record suking limala ne rening determinarang panena mong ating aksidente o road crash. Alupa na ning tatalakaran ko ngeni ating Jen ining Manibaug libutad kening kakung kagulutan ang yaman nating lamppost pero makanita kasala ing lugalay ni at kening kakatalakaran ko ngeni ating 32 case road crash manibatan anang January hanggang November 23 ne at karening suma total ating Jen may report road crash king Porac asuking 378 ne abene keni numero 1 ining Mangkatyan ating 47 case ining Pio 45 case Manibaug libutad Babo Sakan at Sepong Bulawon rening kalsada nga rening ating Jen Labuertala ne numbaga masalesing dalan alang problema makaspalto anya itang pamamulay darening saken keni tutong metong mayayato itang speed limit ra ating Jen at keng maging konsultasyon karening stakeholder mi bukla mo naman na pisasabyan itang nung makanano ra irregulate ne retang Porac trackers ring karelang driving skills darening karelang driver pauli na nitang mapababalita na tuto ne ating gagamit illegal drugs at agpanggang Mayor Jing Kapil maayap ya kanong pisabyan nini baka nitang asamas na rembalang workplace tutong drug free ne ating dyan pakiramdaman tayo Mayor Jing Kapil. Masanding po din tam ko karing kaya kaya be manungkulan na atin la naman papatrack la naman na ila na mismo yung mag-initiate para drug test dala rin karelang magobra at kaya sinabi na po na ela tanggap na
drug dependent ding karelang magobra. At sana magka-ordinansa kaya katamo kening munisipyo banganta patesla naman detang alwang kumpanya. Lalong-lalo na po minsan 24 hours talaga yung dadalanda kasi sa kanyang maragul nung ay fit to drive because of drugs maragul pong a tragedy waiting to happen. Alright, maliban karetang binanggit dang Sangkan Paulo niya, ating mo karetang 5 identified na labuertala, na ano pa kaya kakit dang rason bakit mitatas la ring insidente na ning aksidente karing may sabing lugar areta atin bang pamagkulang atin mo karetang signages ne kalupa na itang milyaring insidente ne paruminggo na ing milabas. Atin lang bang ikita pa magkulang karening dening particular road sa rene at tinukoy da, Pao? Itang illumination na ning dalan nating dyan, metong yakareng kukonsiderada ang poretang traffic signages. At tanda rening motorista na rening may sabing kalsada ating dyan, ating komunidad sukenin munumbaga baka nitang ela masusurpresa mabubulaga rening motorista na ating dadalipat at metong ka rening enyawad na ang Mayor Jingkapil itang miponduan la rening pamanyulu pamaglagay ka rening lampos midagdagan la uling tutuna ating dyan balwan mo ing karelang monitoring areng panena mong mituturan kening aksidente aliwa mo rening 4 wheels. Nune keraklan rening motor particular na tricycle ampo pa rening kolong-kolong. At itang roadworthiness kano ating dyan tutuna shared responsibility ni ketang motor owner itang motorist ampo mo naman rening asukeng kapanibalan keng barangay nung misisensus la kano reni bayo la pa lumwal keng main road, mayawat na la. Lalong-lalo natin dyan, metong muna man na may buklat na pisasabihan Kenny, retang ating tricycle, nanuno ka rin overloaded la, at renganak ra pa, sasakit la ka rin tricycle. Nung mapalyari ka no, may balangkas mo naman, ining traffic code, ma-revise siya, pauli na nitang alapang malino nung no ka rin niya taga na itang rutada, rening tricycle keng pisasabyan national road uling taga nang ati dyan ati namang batas nung no ka rin lamo sadya rening tricycle pero manan-manan da didinanda mo naman konsiderasyon uling keraklan ka rening memalen ati na lang access kening makasalilang motorsiklo na ilang magsilbing transportasyon da anya abe kening mag-revisit na ganing traffic code nung no karinyitang ruta da rening tricycle ating dyan. Pero may banggit mo naman ba, Pao, nung magdagdag lang enforcers? Kasi pinabanggit mo, kerakalan ka rin maging biktima na ning aksidente ken motorsiklo at tricycle. Do ating ping batas, amo pen, supposed to be bawal na talaga ring tricycle okay, overloaded la pa. Kaya bebaking sabi itang magdagdag lang enforcers na nung kailangan dening tricycle la reni, dakpan la, gawan da bang kanita, makaiwas ka rin makanining aksidente. Tutoy dating dyan, ing PNP mo naman, makaagape, mupin keng ikitdang mas maya pa solusyon, itang ma-deputize la rin ng PNP kasi elakararagli makapagkumpis kang lisensya din, lalam na ning Land Transportation Code. Mupin, kening babalangkasan dang ening batas, mumunikala dang ordinansa ating dyan, nung tutong ma-enforcing batas, kaya pa mong community, mabawasan retang limbad-limbad kendalan na ala naman mong karapatan na sake keng saken kasi metong pakaremi buklat tapi sasabihan baluan mo ating serye na ning road crash keti Porac na ring involved menor de edad lang tatalan manibela. Pao, makibalita na kami rin kumusta no man lagi retang pamilyada rening melakwa na 4 na mikakapatad kening milyaring aksidente recently last week. From what I've heard, makaburo la pa up to this time detang anak.
Totoo ating dyan at panamdaman da pa mo rin taga na itang kawalan da rening karelang anak at king pamitalamita tamo king pamilya kanlapan mamahasala na ining lokal kapanibalanan ning Porac manalakaran la baka nitang na maulit pa ining halupan na ning sitwasyon na ini na tambing lang apat rening mete at pasalamat naman nating dyan uling kaya rin tamong broadcast in karelang kabilyan at in karelang panawagan na ustisya tutong dakal mo naman sa South Karela at makirame. Pakiramdaman tayong imana ng pamilya Kanlapan. Sa lahat po ng mga tao na nakikirami po sa amin, nagpapasalamat po kami ng malaking sa support. Kahit hindi taga dito sa mga ibang lugar, talagang pupunta po sila dito para lang pong makiramay. Kaya nagpapasalamat po talaga kami ng sobra-sobra sa inyo. Alright, pawati na bang date nung kapilan niya ining marapat ining pamanatad karening apat ame miyango bie king karelang huling hantungan? Bukas alas 3 ating dyan, iyatad dalapin kaning huling antungan dering miyango bie apat at nandin ikita mo naman rening kaya ganaganang miyembro na ning Sangguniang Bayan na ning Porac payabot lang pakikirame at ini mo naman kanong bilyari nga ini magsilbiya mo naman maragula kasopan baka nitang misama siya ining pamagbalangkas dang ordinansa bangka nitang nami persibaywan natin dyan nagpangkang Vice Mayor Francis Budoy Tamayo at king kasalungsungan natin dyan ang ganang ini itang pakisabi damo naman din ng pamilya kasi ating manloko ating dyan ating GCash account na makapaskil kay social media na tutong dakal mami pero dakal mo naman kano mag-attempt ating dyan ining masakit na katuto mag-attempt mag-scam karela niya pakisabi dar atang mag-scam sana kano danala sa samantalanan pa. Alright, dakala salamat king kekang report mag-report niya po live kay nga Manibaog Libutad king Porac, Pampanga, Paulo G. Santos. O tataan po king aluwa nga balita, mi daw niya nga clearing operation ing City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO San Fernando karing magtindang parol king danen na ning Josebad Santos Avenue. Agpangkang si POSCO Chief Louis Clemente dininandong warning ring magtinda ang mag-encroach na king sidewalk at bike lane. Kaya kayo pumama ko magbalik ya pa ing balan at balita.
Makatudo kayo pa rin po king balen at balita. Pakibalon tamo po ing maging lagyan aning panahon kang Sir Manny Esguera ing Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po. Yes, magandang gabi po sa ating po mga tagapanood at tagapakinig. Hanging-alihan pa rin po nakaka-apekto ngayon, especially po malakas ang epekto ito sa may bandang Northern Luzon at Eastern naman po nakaka-apekto simula po dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang probinsya o lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora, mauna po ang papagiri ng mga pagulan, ito po ay dulot ng anihan o northeast monsoon. Posible po ang mga flash floods dyan at saka ang landslide. Ang Bulacan po, ang Rizal, Laguna, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap din po ang papagiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog-pagkilat. Dulot naman po ito ng Eastern Lease. Gayon din po, posible rin po dyan ang mga flash floods at landslide. Ang Metro Manila po, nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kumisan ay makakaranas po tayo ng mga pulong-pulong, mga pagulan lamang at mga thunderstorm. Dulot po yan ng Eastern Lease at ng localized thunderstorm. So wala naman po tayong binabantay ang low pressure area ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Yes po. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Samantala, atlo namo pungaldo, marapat na ing pakantabayan ng tamong Mother of All Festivals, kaya di Pampanga, ing Sinokwan Festival. Mikitemayang kayanakan, mani muna masabalking kultura, ing kapiestan ngening banwa, magumpisa po king December 2 hanggang December 8. Pero baying sabla, midaon neman bukas, Webis, November 30, ing kick-off ceremony at press launch, ning Sinokwan Festival king Hilton Clark Sun Valley Resort king Clark Freeport. Abe-abe tamo pong malbe king Facebook live streaming na ning CLTV 36 bukas abak, banga balo tala ring dapat antabayan ng piaglon king kapiestang Kapampangan. Big survive yaking digita laban kontra kareng Bacoor City Strikers, deng Pampanga Giant Lanterns king Branzigiao Convention Center na bengi November 28. Lamang no king best of 5 series deng Kapampangan Ballers at nasarang ayari na ing laban king Sabado. Mamalita ay Justin Dizon. Bistaman man niya maning mag-champion keng home court, bisa Pampanga Giant Lanterns coach Governor Delta Pineda, amibalik pa ing laban da kontra keng Bacoor City Strikers keng Branzigiao Convention Center, Ciudad San Fernando. Agpangkang Pineda, pakikwanan daning arian ing best of 5 series keng Strike Gymnasium keng Bacoor Cavite keng daratang Sabado, 2 na ning Disyembre. Pressure yung pag umabot kami dito sa Pampanga. It means 2-2. We'll do our best. Alam ko, mabigat yung dadat na namin, pero eto na, ipe-prepare ko itong mga anak ko para sa laban na to. 2-0 in Giant Lanterns kontra Strikers keng Championship face-off naning Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 5th season. Menyambutla anyang Martis November 28 keng score as 68-65. Best player of the game ya Archie Concepcion ag ginawang 13 points, ampong 8 rebounds. Alam ko po nasa likod ko po si Boss eh. Basta sabi niya, magtiwala ka na, mag-pray ka, kaya mo yan, tiwala ako sa'yo. Yun po yung baon ko nung nasa loob po ako ng court. Yung tiwala ni Boss. Double-double naman yung making performance ng Justin Baltazar, ating 13 points, 12 rebounds, ampong 6 assists. Bayo may gumpiseng pialong, midina niya namang galal ang timong most valuable player na ning MPBL Season 5, Baltazar. Many muna ya ibalti keng MVP race, ating 17.4 points, 16.9 rebounds, 4.4 assist, ampong 1.2 blocks stat line. Sumangid na nini, pakanuyari, ing bisyo na ning Kabalen big man. Basta laro lang talaga ako, nakabokas ako dito sa finals. Then play sa team lang talaga yung kailangan namin. Pero itong game ko, maganda yung pinakita ng depensa ng Bacoor.
Medyo nahirapan ka ba? Mas physical ba ang game ko? Mas physical tong game ko. Pero wala talagang pressure sa akin. Laro lang talaga ako. Samantala, pasalamat naman ni Coach Governor Delta, karing ega-naga ng kabalen, ama Mie suporta keng Pampanga Giant Lanterns. Starting on our first game sa MPBL, elimination, playoff, until now sa championship, alam nyo, yung mga prayers, warriors namin, ang dami, mga Kapampangan. Ang dami pong nagdadasal, maraming salamat po. Yung dasal po ng mga Kapampangan lagi po nandun sa amin. Yun po yung babaunin namin going to the championship pa rin. To meet Bacoor in their home court, yung dasal pa rin ng mga Kapampangan, suporta ng Kapampangan, yun po ang dadalhin namin. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Aben rin ang mga regular balita ang kinalap ng kakatamong news team. King lagyo na po ng mabilog asyal TV36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyi Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.